Limbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Victor, nalidaya. No apay ngamin anas ka nga agabrot ka. Nang agor urayak lagtakan ka. Urayak ti panagsubli. Ma'am Rina, umunod kan. Grabiin. Ang mga numalamiisan ka pa dito. Nana? Umunod kan balasang ko. Sige man na, Nana. Sayang, kasano ito? Saan na balin? Agdan tupay sa bali akong daway. Ala, umanaw tayo dito. Oh, dahil balasang ko, uminom ta itigatas. Agyaman na, Nana. Ma'am Rina, anya ti pagpanunutang? Kasla naliday ka ngamin kadag ito nga altaw Nana, gusto mata? Te, anagayatak iti may sa alalaki anak kaamam mo, iti nabiin. Nagayat ka? Agayatak, Nana. Agarot may sa abulan lang ang anagkuyukuyog kami. Saan adakas? Ngam ti saludsod. Sigurado ka kadi nga ay ayatam. Uwan, Nana. Kat iso, sigurado ka kadi nga ay ayatam na kamot iti napudno. Ha? Sa bagay, no napudno lakit iti panagayat na kan ka awan ti parikot. Panag ko na yung ata, Nana. Lino ko naklaang dayja alalaki. Si katay balasat asaan arumbang alukon ti may sa alalaki. Kaputa na singput ka, kan napintas ka. Nana. Sapay kumata na pudno kan ka dayjay alalaki. Nana. Sapay lang kumata saan na kanto apagsakitan. Ituloy tayo tiyak paliiw. Kitaan tayo. No kasano may talaw tayo ni Rina. Mangansong, pinapod na. Agtok tirik na kiti dahito yung ramiden tayo. Anya? Dakgayam ka ba lang ti kayat mong ramiden tayo, Mangansong? Ispa pangasin. Saan tayo kuman nakatuluyan? Lando. Kaputawan basol na kada tayo. Awan amuna iti kinadakas dagiti dadakkel na. Ay subli tayo kuman ni Jay Kota, Mangansong. Anya? Pakawanan na. Namjak gaan kabanan. Nasing tao ni Rina. Kat di rin pa may raman. Rodrigo, pampanunutak ni Victor. Amok no apay. Bay amlatan, Carlota. Rumbang adito'y mansyon nga agnaan. Iti kasta, saan kumaamaisina kadata? Ngam tinay kayat naman ti agsultado. Iso nga ron mati kayat na. Ngam, kasanon no? No, anya? No matamaan iti bala, no at napakigubatan da. Wano saan, ang mga numapaldado, uno anya. Saan kumaaday tati panunutem? Ikararag mo kiti. Asapay la kuma tawan ti dakes ang mapasamak ko na. Kandi ka o nayagdandanag, Carlota. Wano asaan ko nga anak ni Victor. Talaga apang panunutak ti mabalin to ang mapasamak ko na. Katay tati pagdandanaga. Carlota. Napatigan kanyak ni Victor, Rodrigo. Wano nga anak ti panagrignakan ko na. Agyaman na, Carlota. Basta taramidan, agararag ka, ikidawam iti panarabay ni Victor. Nana Marsing, tulungan na ngagdalos dito'y nagnaedandaman ng Ella. Tani,
Pagbalayan mo't kandagi ti lawalawa. Siya akong ti agtalos, ma'am. Dirong trabaho ka, ta si kati amo. Unay ka, nana. Imbagak matinkan ka. Sa anak asadot. Uray pa'y amo na, agtrabaho aklat ka. Ma'am, Nana Marsing, no pimanaw da ami kan manang Ela ditoy. Api nga rod nga ado pa'y laang tigamit da. Nakitak iti sila da ito'y anag na edanda. Ado pa'y laang tibadbado da. Tas laawan matinaksay. Api nga ta. dahil tatipagsindaawak, ma'am. Basta tinadamak kulatan kat pimanaw da. Ta agsindaawak la idi. Ta di mo't kan sumrek iti trabaho na dito asyenda. Sa iti kwan, di mo't kan senyora ani tati mangimaton dito asyenda. Kasta? Kat isunti mapaturay. Nga uray saan na may kanata dagiti ibaga na nga aramiden me. Kat aramiden mi latana. Tano saan kami ngagtungpal, ikatan na kami mo. Anya? Wan, Ma'am Rina. Damak ko pa'y idea ka na yun asaan da nga kinaawatan ka ni Ella. Tunggal ka no agkita da, agsubang dalata. Sa bagay, naimatangak mo't nga iti na minsan. Inasutan ni Senyora iti paltog ni Ella. Anya? Ngam, binutbutang na laang iti ni Ella. Anya? Wan, ma'am. Saan da kami nagkikinawatan. Nukat umay dito asyenda ni Senyora agsubang dalata. Kasta gayam. Aguray ka. Adda idi na imatangak kadakwada. Linayatan ni mama ni Manang Ella. Tungpaan sa idi ni mama. Ngam saan na ngayon tuloy tapag iso asin mang puweta. Ma'am, Iso ang mamati ak iti bagbagam, nana. Akanayon da nga agsubang. Ngam nasingpat mat ni Manang Ella. Ulos adinak pinakitaan iti madi. putno, nasingput ni Ella, man nakaawat. Maiparbang launay nga iso ti mangimaton dito asyenda. Hanggang kalaat mo't na nagpukaw. Nana, iti pa nagkunayo nga ta. Addaam mo ni mama iti pa nagpukaw da ami kan Manang Ella. Daita ti Jack amo, ma'am. Daita ti Jack masumpatan. Kumusta ti pagnayo nando? Di kadwa na rin ha. Pagpukyan ko rin nakitikat ni mga ansong arami din. Iso asaan kayo ang nagbaligi? Sana makakot konsensya ka may raman ni Rina. Good. Nagpakasin ka ng mga ansong, adining patuloy na tanggap mo. Imano, isaw nagsubli kami dito ikutan. Sige, nando. Mapanak pa iti kalapaw ni abab ka. Madlaw ko kinaliday niya kami. Amuklatan pigapunan. Dahil ti Diyos kay tinapay, ma'am, ag merienda tatay. Amok anabanog kay ti panagdalos ta ita di tabangir abalay. Agyamanak, nana. At palami istapay. Dahil ti Diyos mo. Agyamanak, nana. Naimas, nana. Apag iso ti alsam na. Kan saan unay anasamir. Dahil ti tinapay, bangan ka pa'y. Agyamanak, nana Marcin. Nana? Awan ka di ti asawa kan anak mo? Ha? Siguro, napintas ti anak mo no babae. Ngamin, napintas ka pa'y laan. Nga uray adan edad yun. Nagasat ti nagbalin nga asawa yun, nana. Ay, Oh, nagsinaay ka matan, nana Marcin. no amumla ko matinapasamak iti anak ko, ma'am. Apay, anya tinapasamak kan ko na? No malagip ko tinapalabas. Diyak palagdad, diyak luwa. Nana, Unutik ito na. Napintas ti anak ko. Ginundawayan dagiti daka sa tatao. anya? Rinamas na. Dahil dati sana maaklon ti anak ko. Inadaal na ti dayaw na. Ikinababae na.
Gapo iti dahita. Ginaidin kayat timangan. Aging gana nagsakit. Sa di na pa'y kayat ti agpa-doktor. Anya? Aging gana tay. Ha? Taan sinagayam ti anak niyo, Nana Marcin. Kat ti mo't asawa. Natay mo't naatake iti puso gapo iti naramid da iti anak mi. Nga isuti patay na. Anya? Isumay ta. Agmay-may saak nga agbibiagri na. Apay, di yung amamu dagiti nang ramas iti anak niyo. Ambok tinagan jay maysa. Taday tatim baga ti anak ko kanya kanagan. Anya, Nana? Jakon ibagakan ka, ma'am. Bay amon, saklatan ti makambo. Nana? Ikarkararat kulangan kini Apo Diyos. Ngay so ti makambo kadagiti tao adakes ti panagpampanunot da. Sige. Maawatan ka no di mo maibaga kanya, Nana Marcin. Maawatan. Amin. Anda ka man nandito yung aging inudo. Si Kagayang, Lando. Pagugustom ta ginudo, nakasto Arabia. Ngam, amak, ada pang panunutan. Lando. Ni Victor, saan ka di? Gwen. Pagnati ko na. Pampanunotak ni Victor. Amo ka nasakit kan ka. Tiksi nga, anay matangan tayo jay turod. Gapo tayo ayatan, saan ka di? Lando. Madlaw ko di ka ni Victor nga gayat kan ka. Ang mas lawak. Tapay kaschitin ay matangan tayo di. Naging inagagdamatan ka ni Reyna. Wan nga ron. Kaya kasawan da ita. Ada na kinawatan da. Apay. Kaano di pa nagsubli ni Victor? Apay ajak na amuan adagos. Kasama maman ta. Kat adata maditay kuta. Kat nalamin. Iti pa nagsabat ti dalan da. Naginusto da. Anyaman tayo. Anyaman tayo. Sa bagay, awan maipagpanakal ko kan ni Victor. Nakurapayaklaan. Kan kang runaan na. Nadadaalan ti dayaw ko. Nga isumat kan ti makagapo, ajak na tunoy ti arapaap ko. Ami. Inkarik idi kan ni Victor. Atun uyak ti arapaap ko. Iamdya kun na tunoy. Iso nga aklunak. Aklunak lantan. Ngayon natin unak ni Rina. Nga po tayo iso ti ay-ayatan ni Victor. Nasakit man nga aklunan. Yabi karigata. Lipat ako ni Victor. O anya, awanan ti gatangan na Rodrigo. Nagatang kumatan ti kayat ko agatangan. Ang mga nadanalipatan. Awanan, Carlota. Gusto nga agawid ta. Mapantan iti nang iparkingan tayo ti kotseta. Anya ti karga tayo dyan libabas at rak. Kayo, saan ka di? Wen, lalabit na napanda pinukan kadagiti bambantay. Anya? Legal nga taday dyan, wala imposible. Italaang ang makakita ang dito'y ititrak ang naglaon iti kay kayo, Rodrigo. Nagadudagi dyan akay kayo. Wen nga rod. Mala, kumay kakitin. Agawid tan, Carlota. Ipusin tayo tayo kayo, tidak tayo dapat.
nabandog. Nagkapuhang Rodrigo. Kasi nababanog ka. Pinasyar ko ti bantay nga si dagiti masakupan tataga. Kat? Kinitak no ijay tinagpukanan da iti kayo. Saan mo't kayam? No agtultuloy ti panagpukan da iti kayo. Amangan no makalbon ti bantay. Anya? Napanunot ko ngamin. Nga mangan no nastrekan dagiti illegal loggers ti San Isidro. Anya? Namsapay ako ta saan apudno ti atap ko. Tano kasta ti mapasamak, makalbon ti bantay. Anya ti mapasamak iti San Isidro. Madadaulan tinangayad abuy at San Isidro. Awanon ti pintas na. Mapukawan ti berde amaras na. Ken day tameten ti pakaigapuan ti reggaay no dadtuma. Awanan ti umapunan dagiti tumatayag. Maawanan dan iti pagtaangan. Isuwasapay la kuma. Tasaan apumudno ti atap ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya't kung ulitin tayo manen, tinaramid tayo iti mansion. Nga niya mga son. Ipanang patay ta kadag iti gwardya. Kat inagaw ta dagiti paltong na. Ita, irugi tayo manen na pagparikutin dahi di Adun Simon. Kastamot ti asawa na. Kapot na nagpadaan da sa iro. Ano nga karamidin ta mga son? Sumalog tayo tunmalan. Kat agpaliw ta iti mansion. Umayak matlando. Sana. Kakamilatan ka ni mga son. Amangan mo di mo mutla ka ba na? Kabala. Agyan kalatan dito ikuta. Kakamilatan ka ni mga son kisumanaw. Ano bilang dakas ti pagpanagan? Saan ka amaman? Mga son. Nagamanan rin mo agor siya itigay. Wait, gaputa saan nga agsardeng ti aso nga agtataon? Amkan da siguro. Nga mga nuada sa bali at tawa tataon lang ti aso. May tiyan mga son. Oh my God. Maginayat ta. Kasit kanta. Aramidan ta tinaramid ta iti muna agwarda. Agawan mo ito. Alam mo ti paltok na. Aming armas na. Alaan ka. Wait mga son. Madam, natay ti duwa ka kadwa mi. Anya? Atay! Tsaka mo, madam. Nakitak lang itay parbangon ang nakalukat ti gate ti mansyon. Nakadasay damot na iti san unay nga dayo iti gate. Anya? Madam, nanda nang patay kadag iti kakadwa mi. Awan amuyo! Nagado kayo. Yung adapay laang matay kada kayo! Di mi ninamnama kas di mapasamak, madam. Awan amuyo! Pasig kayo amin ngawan na! O sino nga tadag iti kapuso ta nalimad? Apaya di nagpakita kanyak. Napasamak man ang tikas, iti napasamak idin Simon. Iti ka nito maduktalak ti kinasya sino da. Kaltugak idan. Nasaysaat sa no pulis ti pagbantaya kon dito eh. Saanon, bayamon. Kansaan ko man, ama ipakaamo da ito'y kadagiti pulis. Takas iti nakunak. Ang mga nuday tapay kit din ti pakaisagmakan da. Anya? Bayadam latan ti pamilya dagiti natay. Iti kasta, agulimakdan. Nalakat ti agrason. Iibagam ang nagpinnatay da atwa. Gapotad da di da nagkinaawatan. Total, awan mat ti nakakita iti pagtag. Anya? Kan mabalin ka di. Saan ka na mangala iti awan ang muna gwartya? Pasigmat nga awan nakang dagiti gwartya dito mansyon. Dungat kayo!
kayo amin na trabahador dito yung asyenda. No sino man, ti makaitudo, iti nang patay, kadag iti dua agwardya iti mansion. May kan iti gungguna. Amangan met, muda kayo ti aking gapuanan. Iti kanito ang matuktalan ni, at agad ito'y ti aking gapuanan. Madusa, wano mapapatay met, akas iti inaramid da iti dua agwardya. Ay, isang kami ako matpatay iti tao, apaw! Kami ang magmapatay. Wala kami niya kasto. Kahit no asino man kada kayo, ti makaibaga, no asino dagiti akin nakam iti napasamak iti mansion. May kan iti gungguna. Tanas kan, amatiliw, no asino man dagita at tao. Mama, naamak ka dapat tinapasamak dito yung mansyon. Iso ang nagtartarasak na imay. Iha, Kaya tinapasamak, mama. Adda ka di agpangpanggap iti dakas kada kayo? awan ti amok iha. Kaputawan matibasol mi iti padami at tao. Mama, Amangan no ada kabusor dagiti dua agwardya ang napapatay. Isu akas ta tinagbanagan da. Ta isu dalaang matipinatay da. kanya. Iha, awan roon ba nga pagdanagam? Ngam, mama. Saan nada kami ti ginagkara dagiti at tao? No asino daman. Mama, Isungawan ti pagdanagam kada kami kan ni papam. Tinasayaat, agyan kalagta di asyenda. Iti kasta, mailisik ka, iti paggad. kaya't yung asungan. Adda paggad dito yung mansyon? Ha? Kwa, iha. Saan kasta ti kayat ko asawan? Ikayat ko asawan, nasaysaya at nga ijay asyenda ti pagnaadam. Total, iso na ti kayat mo. Saan? Wan, mama. Lukas tarod, iha. Ijay kan nga agyan. Tamakita, naragsak ka ijay. Kurang pa'y dagiti paltog tayo. San lundas, apang salakmud tayo ti bagbagi tayo. Anya ti pampanunutan ba, Kansong? Agpakabisera tayo. Intayo ag hold up. Ah, Agurnong tayo ti kwarta. Kat igatang tayo iti paltog. mga Kansong. Saan a hold up teramidin tayo? Mangserrek tayo manin iti balay dagiti babaknang. Ken mangserrek tayo iti bangko. Kabalan tayo nga ta. Kabalan tayo. Apay kit di nasaan. Mga Kansong. Datayo lalaki ti sumalog. Bayan tayo dagiti babae. Tay suda pa'y laing ti makam mo. Dito ikuta. Ma'am Rina, andyan pang panunutom dito yung balkon. Saan ka kadipay ang mapan maturong? Saan pa'y nana? Pampanunod at tinapasamak iti mansyon. Kinapudlo na. Saan laang nga ita nga ada napasamak kakasjay iti mansyon? Adda idin napasamak kakasjay. Adda man idin. Kat ibmay mananda part dito asyenda. Pinalaagan na dagiti padak at abahador ng runa dagiti lalaki. Agabawan mo't makaiturid nga garamit iti kasta kada kami ditoy. Tati adda iti panunot mi. Kat timanggan para iti pagbiag mi. Nana, Ang jakla mo Amangan no adda mo't kit dilimod at trabahador ngagpangpanggap iti daakos iti mansyon. anya? Abangan lang no kasta. Iti anya agapo no bilang, Nana Marsing. Ay, jakam mo, ma'am. Nana, no bilang tapod no ti kunayo. Nalabit nga dabasol ang naaramid da mamakan papa kadakwada. Ay, jak masungbatan day tama. Inom mong kayo amin kakabsat. At datamagat kada kayo. Kat sapay kumata di kay agliba. Anya day ta, Ma'am Rina. Anya day ka, ma'am. Adda ka di basol ang naaramidan da mamakan papa kada kayo? Apay ana pa ulimat kayo amin. Sumungbat kayo kumakakabsat.
Adda ka di basol da mamakan papa kada kayo? Ay, awan ma'am! Nasingpit da kada kami! Sigurado kayo kadi iti dayta? Awan ma'am! Isang araw ka trabaho kami iti hustaw, tapno masupapakan mi ti kinaimbag da kada kami. Datos na! Ikot na kami pa nga rin dito, bonus man! So, basta dapat kong tinapastran. Mapanag-aabay, ma'am! Kasta kadi? Ma'am! Magwawaras tayo magkakadwalan to. Katkas ititulagan tayo. Agsasarak tayo iti kalabaw ko. Kalpasan naman pas ti trabaho tayo. Uwan mga ansong. Ala, magnatalan to. Agsipot tayo ti mabalin tahol dapat. Tibag tayo tato niya. Itan! Tibag ko! Agawa ito tumaray! Nasaya at launa ito nagbaligi tayo amin. Tunggal may sakada tayo. Kat adda na ramidan na. Kasano itan mga ansong? Maturog tayo pa dito kalapaw ko. Tayo tundikat. Kasaritak ti amok apag gatangan iti paltog. Sikat ay makamo mga ansong. Ala kakadwa. Agi na natin yun. Maturog tayo yun. Sumalugak ita aparbangon. Wen, okay na itala ang anapanunod ko. Tinak iya asyenda. Kaya't ko akasarita ni Rina, maipapan kadakwada kan ni Victor. Agtignaya ko na. Sana bale, awan pa'y dalando. Awan timanglapod ka niya. Kumaikan, Ma'am Rina. Naisagana kong ti armusanda. Nagprito ak itim no, kan adamot ng prito alamas. Sana kirugak itim na poy. Kan adamot kapin. Magustuhan na na. Hala, agtugaw kan, ma'am. Agyaman na namasing. Nagpaklo ah. Oh, karga ka diti plato, ma'am. Saan na nana? Siya kun. Nana Marsing, mapanak ita iti kataltalunan. Kayat ko ang makadwa dagiti trabahador. Kan kastamot kan akayat ko ti tumulong nga agpuros kadagiti mabalinan ang maila ko ang prutas. Ay namambay anyon, tadagiti trabahador ti makamo. Ang bambanog kayo la iti dayta. Saan abali? Takayat kumat nga aramidan, nana. Isa abay ang daklat ta. Sige, kuyogan kayo nga ron. Saanin, Nana Marsing? Dito'y kayo latan. Makaammo kayong dito'y. Da kayong tagluto. Ala, no, daytati ko na, ma'am. Ni, adda tao. Siya kun timapan mangilukat. Ala, si kalat nga roden, ma'am. Mabait lang, Nana, ha? Naimbag nagsapam, Ma'am Rina. Sikan ni Ami, Ma'am. Siya ni Ami. Imayak, pakayat ka lang ti makisarsarita kan ka. Naamwak namin na simmangpet kan, Ma'am. Wen, kumusta kan? Kastoy, nasaya at mat, Ami. Sikan, kumusta kan? Anya ti trabahong ita? Amo, nakaadal ka itan. Naragpat mo ti arapa mo idi nga imbagam kanya. Di pa nagbalin mo amay sa amaystra. Ha? O anya, istorya anak iti may papankan ka, Ami. Kwa. Basta ti makunak. Nasaya atak mat. Mayat ti panagbiag ko. Katsi ka. Napintas ka na ta, Ma'am Rina. Siguro, ada nobyong anya. Di kan aglibak, Ma'am Rina. Ada siguro nobyong. Saan ka din? Well, adan. Day lang ang tapinanawan na. Ha? Pinanawan na ka? Apay, nabanan na. Kunay na nga, Gaprod. Among,
Nabiit kami pa yan nagamam mo. Ha? Kasta ka di? Anya ba ti may papan kada kayo, Ma'am Rina? Kasla interesado ka iti love life ko, ha? Ala, agistorya ka iti may papan iti kaayan ayat mo. Kalpasan na. Istorya at na ti may papan iti kaayan ayat ko. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, agar mo sar kayo pa'y Ay, unay kataytan. Agis istorya kayo kat di kay pa'y nagarmusar. Ala, agar masarta pa'y amin. Kalpasan na, ituloy ta tayo istorya. Agyaman na, Ma'am Rina. Sikamot kita ti agistorya, ami. Kaya't kumat ang mga ganti istorya, may papan iti kaayan-ayat mo. Oh, nagsinay ka? Pinapudno na. Saan ko pa'y akaayan-ayat, Ma'am Rina? Ha? Kinaubingak ti lalaki ang nakariknaak iti ayat. Nagkinari kami, adi milip-lipatan ti tunggal maysa. Nagkinari kami, aragpatan mi ti arapaap na doa. Kalpasan na? Nabaya ka saan kami ang nagkita? Pwede kwan, nagsubli. Kita intad na kanyang akwentas. Intad na rin siya akwentas. Gapot ay isukan natin ko na mamana. At ipangisabutan na babae. Kat iti babae, napatagkan ko ana. Kasta. Inayat ko na iti alalaki, Ma'am Rina. Inururay ko iti panagsablina. Ngam iti panagsablina. At dan ay ayatan na asabali. Anya? Nasakit para kanya. Lumakronak. Gapot sa anak ko na maikarikan ko na. At dan ay ayatan na asabali. At pakada akon, Ma'am Rina. Agsabli akto manan. Sige, Ami. Adakan ka. No kumatay bagam kanyak ti adresyo kini Manang Ella. Nasayaat ko, ma. Itikas ta, sarungkaran kayo. Saan kanya agtaktakpay, Ma'am? Siyak tulatan timang sarungkar kada kayo. Napaanan ni Ami, Ma'am Rina. Di nakadiimbagakan ka, no apay adida inala dagiti gamit dito asyenda. Awan ka nun tiwayada. Kaputa ka na yun da ama kumikom, nana. Kasta ka di. Adan to ka nagundaway, ngaw may daalaan da kita. Di, isa ko talatan ata, ikabil tayo ti may sa asilid. Well, nana Marcin. Tainton o may daalaan, bagkatan dan tulatan. Anya kanugayan ti trabaho da itan ijay. Ni Manang Ella, may sa ababaunin itibalay tibak ng iji kabisera. Nga agpapan kini Ami. Agpada da iti panggadan. Sayang, kasaan gayam anak katurpos ni Ami. Sayang. Ma'am. Siyak ti masayangan, Nana Marcin. Nang anya nga rod, talaga akas na siguro tigasat na. Mabain ka nung amin kini Manang Ella. Ta iso aming tagas-gastos para iti panagadal na. Isa aday jay, nagsardangan. Ay, kasta gayam. Di namat imbaga ti address na, ta sarungkarak ko ma. Isudalat na kanun ti umay mang sarungkar kanya. Di mo ka di dinamag, no apay akala at api manaw ni Ella ditoy. Saanan, Nana? Sa bagay, awan maaramidan tayo. Amangan no kaya't ni Manang Ella timang liklik iti gulo. Iso api manawan. Ta saan ka di ako nayo? Aka nayon dang agsubang kin ni Mama? Uwan. Dahita tiga po na api manawan ni Manang Ella. Tap naliklikan na siguro tiriribo.
Di barbed wire, dagiti alat. Saan man siguro na makalimas dagiti babay. Saan na kabalan, ulit ti alat, tanang daw. Nasayan. Nulapas daytan. Mapantan ni kabisera. Mapantang-gatang kadagiti masapsapol dito yung paraiso. Wen, boss. Ang gatang tayo ti arak. Naibosan ti arak dito. Wen, boss. Kuyukon kay ti kabisera. Nanakuha ni Manang Ella, nakitin ako na anatan. Ay, nasyak na ibusan. Ing nakita na ti pwesto na, iti kasta, makichinda kami matan, katagawit kami. Ay, babae. Ay, di pagdatangan iti. Ha? Ay, tumaraya ko! Ay! Hindi na titrayat! Kamara ka! Saan na ka makita dito naglumanak? Sa dito, dito din ang ramas kanya, kiti basta ka na ipupukat na iti kanya. Ay, maglakit din tanay taray. Pamusahan, abangan mo pilitin ng sa dito na di apasta ka. Dito yung pananaglumanak. Sabay ko mata din ang makita dito ay. Alam lang dito ay. Nagbayag ka matentungan. Wala ka ito nagatangang maalag. Nagbayag ka pa eh. Nakita kami tayo babae naglipas iti boss. Kinamat ko. Diyan pasiputan, tinagturungan na. Aniya? Kinaltog at lakuman. Amangan mo isagmak na tayo dahil dyan, babae. Pinautukan mo lakuman. Dapat na lagi padagos, boss. Awan ang muma talaga. Ha? Ala, ikarga mo ni tikotse na kita arak ang ginatang mo. Tamapatan. Ariglado, boss. Nagsipot kayo, Lando. Pasagin tayo ti gwardya iti day tabang ko. Kalpasan na. Serkan tayo. Wen mangansang. Amuyan ti aramitan nyo. Ano? Serkan tayo ti bangko! Agawan nyo! Alangan tayo kami ang porta! Sige! Mapan kayon kadagiti kalapaw yo. Agin na natin yun. Madamdaman nagsasarita tayo. Agin na natin yung kay Lando. Ana, mapantan iti kalapaw ta. Wen mangansang. Anya din lang po iti radyo adang mang Nana Marcin? Kinakawan dati bang ko iti kabisera? Ha? Una yung dagiti awanan puso at tao. Pinatay da pa iti gwardya. Sino nga ta dagiti nagtakaw? Wan nga rad, Nana. Apay adida manggat tapno adda kwartada. Apay ati agtakaw ti kayat da nga ramidan. Itamam pa'y ang mapasamak ti kasta, ma'am. Titakawan dati bangkaw. Naimbag ko man saan da pinatay ti gwardya. Nang pinatay da pa'y. Ay, Kaasimat ti pamilya tinapapatay ang gwardya. Nawat-wat pinatakaw yung itibang ko, iti kabisera. Wala mi. Igatang tayo kano iti armas, wala paltog. Iti kasta. Ada pang salakmid tayo iti bagi tayo. Lando. Winarasan man dagiti kakadwa iti para katakwada. Ano siya? Katindalan ti para kanya. Apay man? Saan na masapol ami? Noan nga labitan ti aramidan tayo, iti kota. Saan sanat tan amay kanatag? Agtakaw tayo matan. Naimbag ko ma, natitakawan tayo. Kat dagiti tao anak kabasol kada tayo. Ngam saan mo? Kasanuitan. Anya ti aramidan tayo. Agtungpal tayo latan, iti pagayatan ni Mang Ansong. Diyan ka mo? Ti tao anak kabasol kada tayo. Isula ang tirumbang apagikaruan tayo. Saan tayo nga agiraman iti dadduma? Di tayo tagawan ti sabali. Akas ko makadag iti babaknang? Wano iti bangko? Ano? Sabagay, maawatak ni Mang Ansong. Ngam di tayo kadi makapanunot iti sabali awagas. Tapno makabalas tayo.
Kalikaguman ni mga ansong. Amadan tayo ti paltaw. Nalaklakan ka nung may patungpal tayo ti plano tayo. Banda paltog tayo. Umdas matngatan tinaorno nga kwarta amay gatang iti armas. Iso asaan mat siguron anas kan ngagtakaw tayo pay. Kaamangan no may sagmak tayo iti dayta. Anya daytoy mabasak dito'y pagiwarnak, Carlota. Natakawan ti bangko iti kabisera. Anya? Agrarairan dagitag tatakaw. Kaano lang day di damag nga adda natakawan na bagnang iti kabisera. Saita, timot bangko. Unay mat dagitan. Agpuludan to matlaang, Rodrigo. Sapay la kumata matiliw dagita tao. Kat ikaro da, ti kinatakas da. At agad mo may papani tinatakawan na bangko, Anita. Tanya ti kayat mo asawan, adda amok? Agdan ka magaklaan. Awan amok iti dayta. Sigurado ka? Awan amok kunakmat. Di ka man agpabasol. Wano? Amangan mat no sika? Anya? Amangan mat no sika? Kapanunutam day chay apasama. Anya? Agdamag ang kadikin ka no bilang taaramid ko. Dagiti jablot at tao. Naunaan takpay. Anya ti kayat mo asawan? Plano ko dahi ta, Anita. Asarag ko ti bangko. Sigurado nga ato ako warta ti maakop iti dahi di bangko. Ang maulandak. Buisit dagi di atat tao. O sino naman? Anya? Ayun siya nabali. Siya tumot inton maminsan. Mangansong! Oh, apa lang daw? Ada lalaki anak agtong di puta. Sumungadan. Sino da? Siya, ni Magno. Danton, kenarting dagiti kakadwa. Anya ti masapol niyo, kakabsat. Iti pa nagpaspasar mi iti kapampantayan. Nakita mi daytoy ayan nyo. Basita purok. Agsidaw kami. No apay nga da basita purok ditoy. Rebelde kayo kadi. Saan nyo kumatagidaksan ti saludsod ko? Saan kami rebelde? Lukasta. Ibagamit ti pudno, may papan kada kami. Rebelde kami. Nakadanon kami iti dayto adisro. Kaya to kadi, di kumapang kada kami. Anya? Kinapudno na. Ada kadwayo ang nakasarsaritak dita sidag. Kulana a rebelde kayo kano. Anya? Kaya't ko amangag kada kayo kakabsat. Numanugot kayo kadi itimbagami. Ako mapang kayon kada kami. Anya tema ko na mangansong. Kwa? Ado, ti aramasmi. Kat no pagtipunan tayo, ti puwersa tayo. Nabilbilag tayo. Sabali ti lablaban ni. Sabali mat kada kayo, kapsat. Kan, saan kayo ataga dito eh? Saan ka di? Pudno ka diti kunak? Asaan kayo ataga dito San Isidro? Juan. Saan kami ataga San Isidro? Yung nakadanon kami dito eh. Gapot aglam-lamang kami ngaron. Kat adayo dito eh, anaglamangan ni. Kan, nalamlamang dito eh. Kwa, kapsat. Sa anak ang makaikabdang ita. Bueno, saan kayo apilita dita? Adda kami la dita bangira bantay. No kasapulan nyo titulong ni. Umasidag kayo larin kadakal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan dan mangansong. Imana dan.
Well, Lando, Natim ako na nitin singasing da. sabali tayo. Sabali da. May salaan ti kalaban tayo. Tilang nakabasol kada tayo, ti kayat tayo abalsan. Naitalang ti kalaban tayo, Lando. Kat isuda. Dito yan mo, nuapay nagbalinda rebelde. Bakit song? Para kanyak. Saanin anaskan, ako mapang tayo kadakwada. Gusto ka mga ansong. Ti parikot tayo dito ikuta. Isulatan, ti sulbaran tayo. Di tayo mangiraman ng iti sabal. Anyat kan panong ito namin? Ni Victor, Lando. Kinapudnaw niya si Malugak. Napanak iji asyenda. Anya? Sinarak ko ni Rina. Kat nagbalegi Kampay idi. Nadamag ko ti isang pet na. Isa sila rungkara. Kalpasan niya. Dinamag ko kampay idi ti love life na. Inistorya na ti may papan kadakwadak ka ni Victor. Ket, anyat na pasana? Idi na amok ti kayat ko ang maduktalan. Nagpakata ak matlaad agos. Anya? Sanak ang nagbayag ijay. Kalpasan ti panagsarita mi kanirina. Nagsubli ak matlaang adagos ti tikota. Naimbag taman ti nakailasin kanyaan. Awan. Awan ti nakailasin kanya. Inasikaso ti parikot may papan, itinasara ka bangko di ka besera. Narigat mo't may bagada baybayan, idinto ta siya ti mayor. Adula amin na pagsaysayangam iti oras mo. Trabaho mo ayaday ta? Uray payad dadagiti pulis. Kaya't kulat ti makitinlolong. Gapo, tapagrebengak mo't day takas ama ti umili. No asino mo nagiji atap tao, anang saragiti bangko. Pagbaludan titong palda. Apay, kasanuyo ida ama kang magnubilang kat kunada nga awan ti nakakita iti pagtang? Uray pay, aramid day tadagiti grupo tagtatakaw. Kat? Isa masapula na inget dagiti pan nakabagitilin kita. Iti kasta, sana na maulit. Diyak kayat nga una andak tupay dagita nga tatakaw. Anya di kayat mo asawan? Di ka nagdamag pa yan ita. Aglimag. Malagip ko dagiti na istorya kanyak ni Rina. May papan ka ni Victor. Ani Victor, kat may salaang kanoman nalon. Kat ulinan iti ama ken ina. Kalpasan na. Nagabrod pa'y. Agsidda awak iti daytaan na istorya na kanya. Apay. Inlibak na ta ni Victor tipudno akin na siya sino na. Saan na nga tanga inbaga kan ni Rina tipudno akin na tao na. Kano inbaga niya? Saan ko maakas ta ti inistorya ni Rina kanyak? Anya nga ti kayat asaw ni Victor iti dayta nga inaramid na. Idin tamay sa itan na soldado. Nagbalikin ni Darabahab na. Wan. Inlibak ni Victor kanirina. Tipod no akin at tao na. Kumatangak man iti. Kasla si kani. Nana Sela, ba kayo ka ding agpaiso? Ela, uwan, si kang agpaiso palasang ko. Agakla ko ka itinatang. Wana na, dahito itang titrabaho. Kumusta kayang ka ni Elizabeth? Kastoy, nasaya at lata palasang ko. Tinasayaan, mapanta iti may sa apanganan. Manganta, kabayatan ti panagsarsarita ta, Nana Sela. Ha? Ang madisturbo ka iti panaglakaw.
Sana balin, nana. Basit laangan to'y natdaala ko. Ala, mapanta iti may sa apanganan. Manganta, kabayatan ti pa nagsarsarita ta, nana. Ala, mangantayo pa'y, nana. Siya ti magbayad iti in-order ta. Aggastos ka pa'y balasang ko. Sana bali, nana. Maminsang laday to'y. Kumusta ka, Ella? Apay naglaklako ka itan. Saan ka din nga i-asyenda ti ayan mo? Anya tinapasamak. Atid dog nga istoryaan, nana. Ngam ti makuna. Kay-kayat konti kastoy. Agla-kula-kulatan iti natang. May mayatan, nana. Awan parikot ko. Kat jakon kalikaguman ti agsubli iti asyenda alban. Nasaya at abalasan ko. Ni Elizabeth, kumusta, nana? Dakulan. Adan iti high school. Nagagat na agadal. Nasaya at no kastanan, ha? Sampay la ko, ma. Tamaragpat na ti arap-haap na. Wan, Ella, balasan ko. Kaya't naaragpat. Iso nga ikarkarigatak matlatta. Ti makatulong kan kwa na. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Mangtad kayo iti gungguna? Iti asino man na makaitudo kadag iti nang sarak iti bangko, ijay kabisera? Wan, Bart. Kasano damay tudo, kat awan mo't nakakita? Imposible nga awan. Senyor. Nanguna tadamay tidagun ko na. Isopat sit. Lumtaw na kita nagtatakaw. Senyor. Awanan ba na kita tattao? Tinakawan dakit din ti bangko. Inunaan dakit din. Jabloda. Ha? Anya ti kunayo, senyor. Inunaan da kayo? Talaga mo tanabayagan na itapanggap ko, Bart. Asarkan niyo kumatibang ko. Hanggang naunanda kami. Senyor. Ngem itinto sumaruno. Nalaklakan ton tiba ng sarakyo. Kat malayon to amin na kwarta iti bangko. Jak na yung pagarop nga dagayang kasta panggapyo, senyor. Apay katawanan? Pagkwartaan day tabart. Isungay ti sumaruno. Kukuak to man. Kumusta kan di asyenda, Rina? Nasaya atlet ta, mama. Panagkunakat, dito yakon nga agnaad. Jak kayat iji mansyon. Kasta ka di, ha? Wan, mama. Boring iji mansyon. Iso adito yakon. Sana bale, tadamat ni Nana Marsing akad kadwa. Mapagtalkan ka di matlaang day ta inala makaduam ditoy. Wan, mama. Nasingpat kan nagagat ni Nana Marsing. Ngam kasanon di trabaho na iji talon. Bayan yun nga agpaay kanyak dito'y pag nanaidan mi, mama. Total, adong matimabalin na nga aramidan dito eh. Ala, makambo ka. Not da panikot mo. Adda kami lang kan ni papam. Wan, mama. Di kayag tanag kanya. Ang muktar aramidan. Nasaya at launa. At nga pa makaituto, iti tao anang sirak iti bangko. Anya ti abo tayo. Nang ro na taadawat gayam gunggo na ti asinuman ang makaituto kadagiti agtatakaw. Anyan day toya napasamak. Itala mapasamak ti kastoy. Wan nga rod, Rodrigo. At sapay lang ko ma, tama kamagda dagiti agtatakaw. Ikaro dati nagbasulat da. Kasano nga men ang napasamak ti kasta. Kat adawat gwardya tinasaw abang ko. Nalabit ang nagtaltalag na tanti gwardya. Di na ipagarop nga dagayang mapasamak akasjay. Kat di na napakadaan. Rambang ko mga men ang naritam lata. Gaputa may salakak nga rod a gwardya. Wen, anya nga rod? Napasamakan ti di rumbang. Naimbag kumamat no di na pinatay. Takaasim. Ginandak na siguro alabanan dagiti agtatakaw.
ngam awan naramidan na. Aduda nga ta, isong awan gaway na. Unay kat ngaminan da ita. Nagtaltalag dalatan. Bangko ti gwargwardyad. Iso anasken anaridamdan. Bart, kailiw ko ti agsugal. Kuyugan nak tainta makisugal. Sana bali, ado ti kwarta kita. Di oray ban mabakak, adulat ti kwarta. Sige, madam. Kuyugan kayo. Kasano iti paraiso? Ada ka di mapanawam ichay? Adda ni Gardo ijay, madam. Amunan ter aramiden na. Sige, Bart. Rumwarta nga ron. Sige, madam. Isagana tilugan. Bart, swerte kita. Nangaba ka kiti sugal. Nangaba ka. Well, madam. Madam. Dahil may sa lalaki. Kuskusilapan na ka. Napaliiw kumatday ta, Bart. Sige, ikaw may di pagnakman na. Ha? Apay ako silapan nak, iti anyag ako. Payman. Hoy! Apay akasta, ti panagkit-kita mo kini madam. Di mo kadiam mo, anabilag at tao, to'y kuskusilapan. Among matgayang loko. Ya, kastagaya man. Anyatikin mo na. Nakarit ka gaya man. Among gaya magtakas at tao, nung kusilapan pa lang. Timarayon, Bart. Wan, madam. Da kayo amin nga ta ditoy. Kasnay matangan nyo mat. Agayaya maklaang. Nga madingamin di pa nagkita da ijay alalaki kanyak. Ape ako silapan na katawan mat araramido kan kuana. Wala, ituloy tayo ti agsusugal. O sige, agayayam tayo latta. Sige, tuloy mo! Narabiantan, Bart. Ala, pagandara munti kotse. Agawit ta ni J. Mansion. Sana bali, nangaba ka kita arabi. Wan, madam. Wanya. Agdiretso tayo ka din ni J. Mansion, madam. Saan ba ka din na tumagas? Iti may sa panganan? Saanon? J. Mansion lang ang ti panganan ta. Wan, madam. Partagak ti panagmanihok, madam. Sino na dyan ang paltog ka na tabay? Diyak mo, madam. Saan ta natutupan? Delikado. Amangan, may sagmakta. Jablo kayo, atwa. Nagkulong amin, amapan kayo makisugal. Da kami pa iti ungtam, idin to tada kami lang arodan ti pinaltugan da. Naimbaglangan ta saan kami anatamaan. Salpag kayo. Sino ti matadali ti na ito yung inaramin nyo? Siyak! Naimbag kumanawan ti nakaimatang iti amin. May pablak to na ita iti pagiwarnak. At ti asawak, kat makisugsugal. Idin to tama iparit ti sugal. Oray pay! Awan basol mi iti dayjay at tao no sino man dayjay. Subag ka ngamin, Anita. Mangipabain ka. Pakinog mo iti pulis no sino man dayjay anang paltog ka na kami. Saan kat ada kami kiyong tamakasta? Salbag ka mo! Akin dadalos ka! Idin to tarinukar kamot laong! Di nakalabanan, Anita. Tawura asawa ka. Dosahan ka no di ka tungpal iti pag-atak. Senyor. Agin dadalos ka. Ako nam no sino ka analintag. Sumardeng kan. Bart! Senyor. Diyak kaya tayo na maulit pa ito eh. Iti ka nito, nga ulitin nyo pa eh. Sikat yung sumpat ka diyak. Nalawag. Wan, senyor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Kung gunana, tinungpada. Ang mga numanghag na ka ni madam. Apay kumamangag na. Kita dito yung quarters tayo. Anya tiyang mom? Itong gayam ni senyor ni madam. Kasta ti karungsot ni senyor tungan. Iso ang masapol, ama tong palti amin a pagayatan na. Narungsot mat lang ni madam. Nagpadaan da na sa iro. Sa iro da. Ket pasurot da tamat. Sumarting kan. Sige boss. Sumarting kan. Si kalatan ti agsasaw. Saan akong nagsaupay. Naguli makaklatan boss. Rumbang lang naguli magkatungan. Gaputawan sirbi dagiti bagbagam. Makauma ka. Awan gayam, kumusta iti paraiso? Anda ka di mo't lang na panakustumar? Kasarasarita ka tungan. Nita. Anay ko boss. Apay nga ngagtapis ka. Kasarasarita ka. Hindi nakit din sumbangan. Unang maguli magat. Tapisin na. Tadyak ka ti sumangbat. Dadahil sa mati ulo mo boss. Matuwag ka sa bagka. Makauma ka kapatpatang. Masurunat kang ka. Asino nga ta ng paltog kada tampart. Diyan mo, madam. Diyan nga ta lalaki anang kusilap kanyak iji pagsusugalan adinanong mo. Diyan mo, madam. Mabalin nga iso. Salbag na diyan tao. Mailasin mo ka dino makitampay? Wan, madam. Mailasin ko ti rupa na. Iti ka nito ang makitam, paltogamon. Ta sigurado. Isuday jay tanang paltog kadata. Madam. Nagturad day jay at tao? Isukit din timang kalaban kanya? Ha! Awan gaway na kanya. Lando, mapanta iti kuta da magno. Anya ti ibagam kadakwada mangansong. Kasarita kita, may papan iti paltog. Nasa una kanya, nga ado ti armas da paltog. Amangan mo kaya't nga isuda langan ti paggatangak iti paltog. Adagan ka mangansong. Kano ti plano nga ipapanda? Intun bigat mutlaeng, Lando. O anya, naibabain ka kadiga po iti panang paltog da iti lugan ni Kang ni Bard. At da ka din ang ngagmoan na iradyo, wano nabasam ka din iti pagiwarnak ti may papan iti dayta. Agyaman katawan. Tanod na. Dosahan kayo adwa ka ni Bard. No asino man day at taong agpangpangkep amang patay kada kami. Masapol nga gikaro. Jak itulok asyak ti kalabanan da. Andiya. No baybayak daytoy. Amangan no irwamdan. Iso asaan kun apalabsan daytoy. Nasken abalsak ida. Saan mon anayunan pa'y Anita? Talaga ka di ka makaaw-awat. Kasanon no natamanak idi iti day di agun taway. Napatagat saan, iso abay amon. Anya ti klasim nga asawa. Tadinak isakit nga asawam. Day tala bukod mo pagragsakan ti pampanunutom. Anita, makawat ka kuma. Naibagakmutan ti makagapon mo apay. Wan, taday tala dayaw mo amayor ti amo papanunutom. Di ka tanaga, saan kanto ama iraman Simon. Basta balsin mi day di at tao no asino man. Paltugat mo't akas iti inaramid na kada kami. Malas na lang, tadi na kami napuntahan kanibay. Nalaing kamat gaya mapumaltog, Ansong. Wan magno. Wan niya. Kasano ti saritaan? Umanugot kayo kadi, magno. Sana ka narigat ang kasarsarita. Sige, ikan kayo iti paltog. Kasukat, di kwarta nga itadyo kada kami. Da kayo atalo,
Tulungan nyo da ansong amang imat iti paltog ag inatang da kada tayo. Ket itulod nyo ida. Agyaman kami, Magno. Manulang met da itapaltog nga imat yo. Nupay kasta. Itulod da kayo dagiti talo a kakadwami. Agyaman kami manen, Magno. Sasagay sa atin iti paltog amin. At dan pang salaknib tayo iti bagi tayo. Kasla kabutan ko ti agigdam iti paltok lando. Saan ka ngamin na nairwam? Kanchak met ammo ti pumaltok. Agsanay tayo pumaltog ah. Kasta. Kanaskan nga amin tayo. Ket ammo na ti pumaltog. Tapno saan lang ati pana ti pagrestuan uno paglayangan tayo. Nasaysaya at no ammo tayo tagaramat iti paltog. Tayo ti kanito ang masalaw mo tayo revis. Oh, mabalin mo na paltugan. Ha? Unami. Saan ang ama ulit tayo napasama? Kasalimay, nasa pulam dayjay at tao? Madam, nagmalmalamak iti sugalan. Ngamjak nakita dayjay a lalaki. Pangsapulam nga rod iti dayjay at tao. At danto latagundaway amaranak dayjay, madam. Agsabat to ti dalan mi. Ket jakton pakawanen. Wen gayam. Aging gakadi ita kat diyo payla nasarakan ni Ella? Sampay, madam. Ang baybayan yon dayjay nga Ella. Lipatin yon. Anya? Tano talaga kayat na tayo nga isagma. Di inaramid na kumaidi palain. Angam saan mat? Aging ga ita. Awan mat, tinagipulong iti otoridad. May papan, iti aramid tayo. Sa bagay. Isualipatin yun ni Ella, madam. Dahil dyan langan alalaki anang paltog, itilugan tayo, tisarakan. Tapag ikarwat. Ado at talaga tiba ka diti rancho. Una namang sabas akatalit dito eh. Nadalat na malako abang ka iti binulan. Nasaya at matno kasta. Ano natin? Umanayon da ito'y apagsapulan ko madapatan. No apay payla ang asimrak iti politika. Sa bagay, awan di makunang. Gapot na kalikaguman na iti tumulong iti umiling. Adeta! Matwamong di kayo! Adeta! Nakaabo tayo! Natong tinakukan tayo! Aginanak pa dito'y tuktok to'y bantay. Ay! Nabanuga ka. Anya ti makita iti akin na bagatan. Agpukpukan iti kayo. Anya ti kahit asawan da ito eh. Sa bagay, adayudan dito eh. Posible ang makatanon dito ayan ko. Kahit no kasta ti mapasama. Ang mga numakalbong da ito abantay. Sapay lang ko ma. Tadida makadanon dito eh. Sa bagay, adayuda dito eh. Saan da basta makadanon dito eh. Kasta tinakita? At nga ta permit dagijay ngagpukpukan iti kayo. Nalabit nga da. Mapanda nga rodi dyan ngagpukan, naawan mo't permit da. Kung angam ka na ayon samot dan. Saan dan samot asardangan dagpukan? Sa bagay, nalawat ti kabambantayan ti San Isidro. No inaldaw apukanan da dagiti kay kayo. Papanan na, no di awan ti matda. Kat anyan to ti mapasama. Sabi ko mata saan. O na yan. Apay nga itakat maitulok matan dagpukan iti kayo.
Itala ang mapasamak dagito. Mang Igni, agya man nagtadakan? Mabina, ano ti may paikaw ta, pinaya banda. Kuyugan nak iji kabisera. Kaya't ko ti mapanagatang iti masapsapol mi kin ni Nana Marsing. Di kagdanan. Ikan kanto iti tangdan mo. Saanan man? Pagrebengak tiyag serbikin ka, gapota, amo ka. Di kagdanan, Mang Igni. Ikan kanto iti tangdan mo. Mabit lang ang tagpalasa, ha? Sige lang, ma'am. Agura! No? Unak man yung cindahan ti papanan tayo, ma'am. Ngayon dito yung simbahan ti nagturungan tayo. Kaya't ko lang tagkararag, Mang Igni. Sige. Umunag ka lang ta, ma'am. Urayan kan dito irwar. Agtugtug hawak lang dito irwar. Mang Igni, aging ka kadiita kat awan pa'y laang ti padi dito eh. Awan mo tinadamag ko, ma'am. Nalabit nga awan pa eh. Among ka di ti makagapo? No apay nga awan padi iti dayti ang simbaan? Kuha, awan ti amok, ma'am. Agsita awak, Mang Igni. Dayti lang ti simbaan nga awan padi na. Ngam ti pagsayaatan ha, matamtaming matlagta. Nadalos lang tayo taglolaw. Saan ka di? Awan, ma'am. Magapo ta, kas makita ta. Nadalos ti irwar ti simbahan. Nagpintas pa eh. Tado ti na imulmula sabsabong. Kaya nagduduma ti maris da. Aging gaita. Saan pa'y laang anasumbatan ti saludsod ko? No apay nga awan ti padi iti dayta asimbaan. Saan na narita ti panunutan nyo, ma'am? Nalabit. Awan ti padi ha, may destino dito eh. Kasta nga ta? Dayta mo ti amok, ma'am. O anya, di mo kaya ti umunag? Intag ka ha. Saan na, ma'am? Urayan kailangan dito irwar. Sikalatan ti munag. Mapanak pa'y agkararag dita simbaan. Agkidawak iti panarabay na kada kami. Nangruna kada Victor kan ami. Agramanan ni Lando. Agdiretsuak iti unag. Hello? Kumusta? Umuna akong kabsat. Sumublat ka. Ni Ma'am Rina dayjay. Well, sa anak nga agbidot. Isulakit di. Saan naklakit di ana ilasin? Gaputa dagiti matakla ang ti saan analindan iti inaramat ko abelo. No kasta. Addan ni Ma'am Rina. Nagsublin dito'y San Isidro. Mang Igni, gumatang ta iti-ikan. Kaya't ko ti ang sida iti-ikan. Ma'am! Kuna ni Nana Marcin, presko dagiti-ikan diti tiyandaan. Ay! Hindi ba po? Hindi po! Italitan! Kumanta, Mang Igni! Awan iti kwarta, Mang Igni! Kasanuitan! Anyamatan! Intaraitan! Diyak mo't nakamata na, ma'am. At tinasayaan, mapantay ti pulisya. Ikaw mong taday ito eh. Sige, ma'am. Nagtakas magtando di at tao. Manipo dita. Ado ka nun ti pulis ka. Grunda di cindahan, ma'am. Rumbang laan. Takaasim at dagiti maitaray ti kwartada. Kasano nga ro dita, ma'am? At dapay kwartak iti bulsak, Mang Igni. Umay ka. Inta pa'y gumatang iti sidaan. Sakpay nga agsublita iti asyenda. Sige, ma'am. Nagadonday do inted no ita kanya, tiago. Good madam. Agtong palak iti pagayatan nyo. Iswate ito eh. Dakkel a kwarta, tilinaon tibag, di babae nga intaray ko tibag na. Sige, tiago. Ikan ka iti kong kunam. Agud wata. Tapno awan ti maibagam. Agyaman at madam. Di nalamaw. Ani Rina mo't kayam tintaray ko tibag na. Adoy di kukuam, tiago. Wow! Agagat ka. Masapol nga iti lasod di makadomingo.
At dalat tamayawat mo kanyang akwarta? Babaan ti panagsipdot mo. Iji ka bisera. Iso ang lalaingam. Wen, madam. Apa nga, syakla, madam. Dabat kan tungan ngay. Apa diyo ida ibaon? Sabali ti trabaho da, Tiago. Kasi ka, dahito ti trabaho mo. Makamukan, no adda kakadwam. Tinapatag adda mayawat mo kanyak. Katlaglagi pam, at tanto ko kudam. Wen, madam. Kan maysa, mangmangan ka diti mansyon ko. Iso akayat ko nga trabaho ka. Saan nanaskan niya ibagayo amang mga nagdito yung mansyon nyo, madam? Amok na ta. Tamangan nga minuko na nga gababoso ka. Saan, madam, saan? Nasayaat nga ron no kasta, Tiago. Itinto ba rin sa balyagon daway? Katkayat ko, limod da ito'y atrabaho. Uwen, madam. Diyak kaya't amaamuan ni senyor mo. Nalawag? Uwen, nalawag, madam. Nasayaat! Oops. Rina, iha. Rina! Oh, apay pa ba? Anya jinay danong kanya. Sinipdot da ka no tibag mo iti tsindahan. Ha? Kuwan pa pa? Ngam di kayang tanan. Gapot abasit la akwarta tilinaon tibag ko. Anya? Nagtaltalag ka ngamin. Papaya di ka naganat, iha. Kuwan narod pa pa. Ngam sana bali? Amuktan inton maminsan. Agan-an na dakton. Kasjay ka di lang tinapasamakan ka. Saan ka kadimat lang nga nadangran? Saan, papa? Masayat nga no kasta, iha. Saan na bali? Kinasaritak ni Hepe. Kinindaw ko anayunan na kumadag iti pulis nga gronda iti tindaan. Kanda dumapay adisoy di kabisa. Iti kasta agbutangan na iti manit daw. Papa. Inton maminsan. Agpakuyog ka kadapart. No kasta mapan ka iti tindaan, iha. Sige, papa. Ungayan. Nalipatan kayo matan apinastra. Umay kayo, papa. Sumrat kayo. Mangsagana ak iti pagsangwan tayo. Sana niya. Imay kalakin umusta. Umunag kayo kit din, papa. Mangisagana ak iti pagsangwan tayo. Paayan dak ka di? Sige malangan niya. Italaan nga agsarita tayo, papa. Iso apat ganda kon. Sige, papa. Mangan tayo itilinutok. Raman na nyo dahil inaramid ko amas kamote. Naimas na ito eh. Hagyaman na kaya. Papa? Kumusta ti kinamayor yun? Ay, narigat iha. Nga mawanan yaman na. Kaputa kayat kumati, takam ko. Kaya't ko nga ibaga, papa. Asapay lang ko, ma. Pati tumulong laang iti umili ti kang runaan kada kayo. Liklikan nyo kumati ko niba. Papa. Ano ti panagkit-kitang kanya? Kurap at tao? Saan nagkiti, papa? Ngayon palagipan kayo laang. No pa'y amokmat anasingpad kayo. Mawatan ka iha. Kat di kagtanag. Pasiga kinaimbag ti aramida kas mayor ti ili tayo. Nagmalas matan ti anak ta Anita. Kapay. May sa biktima iti cintaan. Inagaw na tibag na sa daintaray. Anya? Kasta ti kuna ti may sa pulis kanya. Kinasaritak ti anak ta. Basit ka no lang agatad ti naglaw ni tibag na. Kasta? Salbag na kita tataw. O dala matiliwag talaga aparigata kiti hosto. Parigatam, idinto ta may sakamot laang kadakwada. Sana ka man nigdot, wano agtatakaw. Kasta ka ti, Sibon? Ano ti katawaan? May sakamot demonyo, Simon. Demonyo ka, iti sa bali awakas. Sumardan kan? Kundi ungat ka, nga may sakamot pasurot, ti demonyo.
iha. Jak amo ari nabsot dati bag mo ija tiyendaan. Mama. Kasta di ko na ni papamkanyak iha. Wan nga rod, Mama. Ngam di kayag danang. Tabasit lagat at tinapukaw. Sigurado ka? Wan, Mama. Jakon iba ka adak kalagatan. Tapnasandan nga agungan. Iha, inton mabinsa na mapan ka makitsenda. Pakamuan naktap no kuyugan ka. Wala saan, kuyugan na ka ni Bart. Iti kasta, sigurado nga awan ti mangitaray iti bag mo. Wan, Mama. Tamom ti tao na daduma. Day talamang laklaga ti amuda nga aramitan. Isa masapol nga da kaduam, iha. Kinapod na, kaduak ni Mang Igme. Kinamat na dadyaan ang itaray iti bag ko. Ngam na siglat. Iso adi na nakamatan. Kan sana bali, Mama. Impakaamok metan iti pulisya. Iso nga aduitan ti pulis iti tiyandaan. Kasta ti kunan ni Papa. No kasta. Ado ti pulis itan iti tiyandaan. Oo, Mama. Apay akas na ti rupa yun. Kasi ada ka pong tutyo iti imbag ka. Awan iha. Kadrubang lang ang trabaho na kita pulis. Saan laday tamang saksaklot iti imada ti amuda? Wano mang padpadakal iti tiyanda ti amuda? Mama, noan niya laditan ti bagbagayo. Saan nga amin apulis kat kasta? Wala iha, inton mabinsan, agpakuyog kanto ka na kami. Iti kasta, sigurado asan da ka ama siriban da iti dakas at at tao ijay tiyendaan. Agpudno ka man kanya, Tiago. Anya ti ipapaaramid ni Madam Kanka. Awan, Boss Bite. Apaya di mo ibaga kanyag. Awan ti parikot nga uray maamwak, Tiago. Manipdutak iti kabisera. Anya? Wen, dita ti trabaho kita, boss. Manipdot ka? Iso mati ipatpatrabaho ni Madam Kanyak. Di iso, teramidan. Kastagayan. Ang mamatad ni Madam Anita. Masapol nagtungpal tayo iti kayat na. Tano saan? Dakas tayo. Iso nga nagtungtungpalaklatan, boss. Sabagay. Sige. No dahil ti kayat ng aramidam lata. Sana bali? Tadamot sweldom iti kastangar aramidam. Wen, boss. Kermaysa, agsubsubadak lang iti pampannangan ko dito'y mansyon da. Kan panagnanayad ko latan dito'y. Isungag tungpal kay iti amin akayat na, Tiago. Kabaanak ti pamaltog. Wen, amin tayo. Kabalan tayo amin. Day talang ka masapol at puntiryahan tayo, timatamaan tayo. Napamahak mo tilata. Katlapnag, saan ka di? Uy, hindi ka ito asawa. Ang masapol at ikabuson tayo timatamaan, iti panagpaltog tayo, nakas bilang. Wala. Iso ang masapol nga nagsanay tayo na imba. Iti kasta, lumaing tayo apumaltog. Sino nga tayo tuk-tuk-tuk at rabin? Maturog ako man. Aha. Babae. Nakadalong-dong. Igme. Ha? Siyak ni Ella. Paunagan na kumata at ay baka. Ila! Ay, umika! Umulag ka! Adda ka di damag mo maipapankada ami kan lando? Uno saan? Ni Victor? Awan mo't ila. Oh. Saan da ka di ana isarsarong dito asyenda? Saan? Kasta ka di. Ano maghuray ka? Sa dino tiyan mo ita. Kinapaya, rabi ka ngayon may dito'y kalabaw ka. Pasensya ka no nasinga ka. Kaya't ko lati umay dumamag maipapan ka dagiti talo nga ubing idi anapatid kanya. Imbilang ko ida akas anak ko. Ay, awan mo tanti, damag ko kadakwada.
Kasta ka di? Sige nga Rod, Egmi. Baliwak to manan ti sumarungkar. Barang agdan to maipadamag maipapan kada ami. Mila, saan ka din nagsubli dito yung asyenda? Saanan? Anya ka di tinapasamakin ka? Basta timakunak. Nasaya ataklata. Kat di mo latandak da kamatan ka ni Ma'am Rina ti umay ko diti kalapaw mo. Jak kayat ako naan naaliklik-lika. Ha? Sika kumalatan ti makaamo iti umay ko dito'y ha. Gapot amangan no anya ti mapasamak. No maamuan da Bart. No maamuan da ngom umayak dito'y. Amangan no sigahan tumot lang ti madaksan. Ha? Ala, katapno na lawag ti amin. Isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Ngam, agulimag kan tulatan igmi. Ngamin, sigurado ang mairaman ka no bilang. Ang talakak kan ka igmi. O dila. Sige, isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Igmi, agpakada akon. Agyaman iti panang pasangbay mo kanyak diti kalapaw mo. Sakmaya mapan ka, agkapi ka ba, hila. Nakaipaburir ka ko ni ti kapita. Kung nadamot na naling ta kamute, agkapita pa ya. Sige. Nasapa pa yun. Alas 3 pa lang iti parbangon. Nariwot pa ilaan. Agyaman ak nakasta, igmi. Naipudlok ti amin kani igmi. Agramanan ti maipapan kada ami kan lando. No apay anagpukaw da. Makaawat ni igmi. Napudno agayam. Isu alagtalekak kan kuana. Kat nagkari, nga awan apulos ti pangibagaan na iti impudnak kan kuana. Dito iti pagnaak. Saan akon amag na iti kang ronaan a kalsada? Surutak lakta da iti adalan. Asumalpot tumat lang iti kalsada nga agpakabisera. Paltog da dya! Apay da dya! Iti saan unay nga adayo tinakangagak? Asino ti pinaltukan ka? Malpasan ni Boss Bart. Awanan ti parikot iti na tatao. Ha! Subod ngamin. Sige. Intan, tayo pakamot akin ni Madam analpasan ti imparamid na. Boss, kasanon ti bangkay? Bayam ditan, mapantagit din. Dayjay, nakadayon ti kotse. No sa anak nga agbidot, the Bart Dayjay. Urayak a medyo aglawag. Pakitaak no asino ti pinaltugan da. Talaga adakas na gijay atak tao. Hindi abanda tinakangagak iti kanal buong itay. Asino nga ta... Ha? Lalaki tinakadasay. Asit gak. Pakitaak no asino dayta. Jak am mo daytoy at tao. Kaasiman. Tinasayat. Agpatulong ak iti kaasitgan a kabalbalayan. Isudan ti makaammo kan kuana. Nasayat nga rod na impatumpal yun ti kayat ko mapasamak. Sana siyak ti karkaritan da kita at tao. Asino man amang kalaban kanya. Kasta ti pagbanagan na. Madam. Ikaw da nagpart. Itad ko ti inkari kagunggunayo. Iti impaaramid ko kada kayo. Nadalos ti trabaho mi, madam. Awan na pulos ti nakakita kada kami. Dayta ti pagbilibak kada kayo, Bart. Nadalos ti trabaho yo. Nagkunangamin nakalabanan nakdagita at tao. Anya nga ita tinapasamak. Awan gaway da kanya.
na ipakaamo kon iti asidag abalay. Kat kunada anang ngagdakan mo mati ka nagbuong. Isudan ti makaamo iti day a lalaki. Oh, sapay la kumata matulungan daday jay abangkay. Kat amok latan agapuanan day tuy dabat. Gapu ta isudan na ang mati makaiturad nga agaramit iti takas iti day tuy alugar. Kotse tinagsardang iti batog ko. Umaykan, babae. Aglugan kan iti kotse. Agpakabisera ka kadit. Ni Senyor Simon. Oh, anya nga tati aramidag. Agwingi-wing haklatan. Mo saway. Payam, tekas kanya tamayot. Hindi po ta siya lang nga rodan, timang ibagbaga nga umay kamakilugan. Kabisadok ti ugali day ti atao. Iso alumugan naklaangan iti kotsena. Dito isang ti pagtugawam. Ha? Dito isang ti pagtugawam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Opo, akas na una ti panangilingid mo ti rupang. Akas lada ilim-limang mo. Walang ilim-limang am. Akas lada mo kaya pa makita ti rupang. Nakadlawan. Saan ka matadangran? Ang mapay alingling dang tarupan. Mapalin ka din ay katam na dyan nakadalong tungken ka. Sige, ikatam. Diyak kaya't nakaslanta kabuteng mo. Idinto ta duduata magtitikotse. Kasano na ito yan? Makamulitan. Aday na. Naikatkuan. Di nasaya ata. Ela. Senyor. Sika. Buen. Siak, senyor. Sige, at tugaw ka, Ela. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Sana palitawan ti makangag iti pagsaritaan ta. Gapo tawan tayo magtisekretarya. Senyor. Ita, kaya't kung agpalawag ka. Apay api manaw kay Jacinda. Gan apay nasken alumiklik ka kanya. May baglangan ta pinilit ka ngaglugan iti kotse. Pasensya kan, senyor. Ala, ibagam ti rason no apay api manaw kay Jacinda. Idinto ta mo matadyak kaya ta pumanaw ka. Sige, ibagak tipod no, senyor. Isalaysay ko kada kayo. Kapiti awanan pain. Kasta gayam tinaramit na kan ka. Ada gayam amo ni Anita may papan iti daytoy. Jak sigurado no kasta, senyor. Dagiti sinalbag. Ela, kaya't kung agsubli kay Jacinda. Agsubli kay Jay. Awan ti basol mo kanyak. Iso at dirumpang amang limlimo ka akasta. Senyor, pinilik laangan ti agulimag. Iso nga idi nakalibasak iti dayjay apasdak. Saan ako na nagpakita pa kada kayo? When no nagsublin iti asyenda. Tadyak kaya tang tiriri. Taamukmat akagurguranak ni Doña Anita. Nang runa pay, tad-adda asyak ti talkanyo na may papan iti asyenda. Di kagtanag tasyak ti makam mo. Basta agsubli ka na iti asyenda. Ela, agsubli ka iti asyenda. Numabalin kumakit sa amin, senyor. Sana bale, taadamot ni Igmi. Kan adamot ni Ma'am Rina. Agtinulong da ato Bye-bye andak ko man, senyor. Tatalag adya kon kayat tiriribok. Di yulat tandak na kamatin ti may papan kanyak. Gaputa sigurado nga ipapatay nak ni senyora. Aniya.
Kabisadok ti ugali na, senyor. Isungarod ako na kagsubli kami di asyenda. Itikas na, maprotektaran ka. Iso di ka nagsukir, Ela. Agtungpal ka kanya. Mala, bumaba ka, Ela. Agsubli ka dito asyenda. Sige, senyor. Ha? Papa? May bagag sa pamiha. Kastamay, Papa? Manang Ella? Si kakading agpaiso? Wan, Ma'am Rina. Asya. Rina, iha, agsubli dito asyenda ni Ella. Nasaya at launay, Papa. Ay na, maragsakan ak parang tidayta. Sige, nakon. Agsubli ka dyan mansyon, takasaritak ni Mama. Sige, igo kung pwede takapingin sa gana ni Nana Marcing, Manang Ella. Agyaman hak. Ay na, Manang Ella. Kunak na saan ka nga agsubli? Iso adag iti gamit mo, pinagmaymay sa amin iti may saan silid. Awan anyaman na, Ma'am Rina. Nasaya at matadakan, Manang Ella. Adakad ka duwami dito'y pagnanaidan mi. Ma'am. Oo, apay agi ka naragsa. Kas na di mo kaya ti panagsublim dito yan. Ay, saan man? Naragsakak. Kinapudno na, imay simarungkar ni Ami iti na minsan. Ha? Ni Ami? Simarungkar? Uwan manang, ngam apagbitlaang, pimanaw matla adagos. Anya timbagana? Awan matkat iti napatag anagsalitaan mi. May papan iti kaayan-ayat mi tinagsalitaan mi. Ha? Dinamag natin may papankin ni Victor kaayan-ayat ko. Victor? Victor, tinagan ti kaayan-ayat mo? Uwan manang, Victor. Kalpasan na. Anya pa'y tinagsarsaritaan nyo kan ni Ami? Nagliday ni Ami. Gaputa nakalipat ka nun ti lalaki nga ay ayatan na. Nagkinarida ka no adida aglinipat. Kinapudno na. Insagutan pa'y ti kaayan-ayat na iti kwentas. Tanda ka no dayta ti kinapatag na iti lalaki ang napatagmat kan kwa na. Ngam iti udi na. Addan sa bali nga ay ayatan tay inay ayat na a lalaki. Ni Victor? Ma'am Rina. Victor gayam tinagan ti kaayan-ayat mo. Taga-ano dayta Victor? Kinapudno na. Diyak amo, manang. Gaputa saan namat nga imbaga kanya. No ayan na abanda ti pagnanaadan na diti San Isidro. Ngamti ko na na. Pagayam na kayo kano. Wan manang. Dayta tiga po na nga imay ditoy. Kayat na kayo asarong karan kini Ami. Gaputa pagayam na kayo kano. Kasta. Kayat nga sawan. Am-amuyo ni Victor kaayan-ayat ko, Manang Ella. Uwan. Nalabit nga isutay am-amumi a Victor. Anagbali na pagayam mi. Amuyo? Nataar ni Victor. Sayang. Nabiit lang amin dito eh. Kailiw ko nga rodan. Agarop may sala ang abulan ang nagkuykuyog kami. Kalpasan na, pimanawan. Napanan na? Nag-abroad manang. Wan, ngamdi nakto ka numalipatan. Kat subyan nakto dito'y asyenda. Sikate muna ka sa ritak, Bart. May papanitian niya, senyor. May papan ka ni Ella. Iti ka nito nga danto pa'y mapasama ka ni Ella. Da kaya tiyag sangbat. Senyor. At ni Ella ija asyenda. Kat impod no na tinarami jo kat kuwan na. Ngamiti ka nito nga ulitin nyo pa'y. Siyak ti makalaban nyo. Senyor. Alawag ka di, Bart. Wan, senyor. Ita, Anita. Agsaw ka. Anya launa iti basol ni Ella ken ka. Takas jay tar aramidam kan kuana.
Anya. Iti kanito nga dapay mapasamakan ko ana. Amuklatan ada kayo ti akin kapuanan. Dosaan ka no kasapulan. Anya. Laglagi pang timbagak. Awan ti basol ni elakan ka. Kada kayo kadapat. Iswat diyo pagaramitan iti dakas. Anya. Bye-bye amon ni Ela. Kapo, tapakairan ranutan tayo. Kat di mo gamdan apatayan. Tayo ti kanito, akas tati mapasamak. Amuklatan, asikat ti akin aramid. Uray pa'y asawa ka. No aglabsing ka, iti pagayata. Kabailan ka, nga ipapatay. Anya ti abday ti dayjay nga Ela. Tay sakit launay ni Simon. Madam. Daytoy ti nasakit, Bart. Akas la napatpatagpaykit din dayjay nga Ela ngam iti siya nga asawa na. Kas iti kinuna na, madam. Taltalken na ngamin ni Ela. Nang runa iti asyenda. Isulang ti talken na. Dayta nga rugkat. Mas talken na dayjay nga Ela ngam iti siya nga asawa na. Tungpakanyak dayta. Amumat ngamin ni senyor, akusit kayo, madam. Iso adi na kayo talken iti asyenda. Anya. Pasensya kayo, madam. Naibagak matentikas jay. Tiawanan pa ina Simon. Nasakit daytoy nga inaramid na. Masurunak at talaga iti dayjay nga Ela. Addan tulatan daw na. Bayan tayon, madam. Total, awan matidakas nga aramidan na kada kayo. Iso abayan yon. Marupat ka ni madam akusit, Talaga may nga guro-puro pa akusit. May baglakit din ta di nakapungtot iti kasdyang imbagak. Talaga ni Ela ti kapungtot na. Inatim ngamin ni Ila ka ni senyor. Ang kasamad ngamin. Tatalkan lawan na ni senyor dayjay nga Ila. Idinto ta di natalkan ni madam. Kat mismo pa yung asawa na. Dahil tangaro ti pagsakitan tinakam ni madam. Kat idasal na amin kini Ela ti pungtot na. Ay, boss Bart. Saan nga ta nga dalimad apa naggusto ni senyor ka ni Ila? Anya? Ulit man ti kinunam? Kunak. Saan nga ta nga dalimad apa naggusto ni senyor ka ni Ila? Kunak. Adlay ko. Agtapis ka ba apay ngay? Masurong ka, tinapis ka, ha? Salpag ka. Noon niya nalitan ti pagpakam. Kasanon, no at na makangagkan ka. Kat idanong daki ni madam. Anya ko mangay. Talaga saan ka ngagpampanunot niya tungan. Angin ka di, ada senyor kan madam ti agkalabanan no kasta. Baya matagpin na tayo na. Anay ko, ni Boss Bart mat. Sumartang kantungan. Saan mo nga ulitan pa iday tangang sawang mo? Tama nga no at na makangagkan ka. May danon pa kini madam. Nagpakadami na Marcel, manang Ela. Agsubli ka nun iti kalapaw na. Sana ba na tanda ka kanumad ka na kadwa? Anya, ngam apay adi nakisarita kanyak. Iti kasta, lakdak ko ma. Kuna na asaan abali. Taagtul-tuloy lang tamat nga agsweldo. Kapot agsubli iti trabaho na iti talon. Ngam, kat kunakmatkan ko na. Asaan akasapulan ang mapan agtrabaho iti kataltalunan. Kat mabalin na latat yung agsubli dito ayan tano kayat na. Wen, nasaysayat no agsubli, Ma'am Rina. Iti kasta, ada mga sikasogan ka. Gaputa saan kamot ama asikaso. Ngamin, masapon nga inaldaw nga adda ak iti kataltalunan. Saan matanas kan nga da mga sikaso kanyak manang? Nairwama kun ang mga sikaso iti bagi. Tasipod elementarya ak iti Amerika. Siya kun tinakakaamo iti bagi. Insuro nak ti antik akapsat ni Papa. Kasta? Iso nga awan parikot kanyak manang Ela. Ni, ada nagsarding alugan iti batog manang Ela. Amangan no da Papa. Mabit na ang tanak kitaan. Mabalin ka di apanawan na kami pa, Irina. Kaya't ko akasarita ni Ella.
Sige, Ma'am Rina. Panawan da kami pailaan. Okay. Ita, agsasarita tayo, Ella. Anya ti pagsaritaan tayo, senyora. Masuro na ko na iya. Gapo iti pa nagsublime. Nagpuskol at talaga ti rupam. Senyora. Madam. Saan ka sigurado, Ella? Talaga nagalis ti biyag mo ita? Ngam-addan tumutla ang aldaw mo. Senyora, idi pailaang akayatdak apagaramidan iti dagas. Gapu iti apalyo kanyak. Gapu taad-adda asyak titalkan ni senyor no maipapan iti mapastrek a kwarta dito asyenda. Ngam ibagak manen. Jakon pa kabasulan dayta. Jak pagayatan ti panagsublik dito ay. Apay ngarod nga adda ka ita dito ay danga. Nagpuskol ti rupam. Kaya't kumat nga ulitan. Jak pagayatan ti kaaddak dito ay. Kan kayat ko nga ibaga kada kayo. Anak ka record amin dagiti inararamid yo kanyak. Anya? Wen, isu ano addan to mapasamak kanyak. Iti kanito amatayak. Talaga ada kayo ti mapabasol. Nakasurat amin dayta. Kat no matayak, makadanon to dayta asurat kadagiti otoridad. Laglagi pa nyo dayta. Anya, nagturad ka talaga, Ella. Nagpuskol ti rupam. Awan bay mo! Madam, huston. Bayan yun ni Ella. No, hindi ko namagkat na ikatigurakan ka, Ella. Nagbidot ka. At danto-aldaw mo. Nagalis man di biyag nita. Saan ka na to ang makalisi kanyak? Nintun madanon ti aldawa. Madam. Ulitak, senyora. Naka-record amin nga inararamid yung kanyak. Kat amok amin apalimad yung. Da kayo matlaang timadaksan, iti kanito apatayandak. Iso alaglagi pa ninyo kumadayta. Anya? Pagayatan ni senyor ti kaaddak ditoy. Kat agtrabaho ak, gapo tamatangdananak. Kat awan tidakas nga ramidak ditoy. Iso apang nga asiyo, senyora. Tasardengan dak kuman. Jak agaramid iti maikaniwas. Basta sa andak lakit di adangran. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasla seryoso ti saritaan dagiti tanduan. Kasla makapungtot pa ni mama. Apit ka. Anya ti pagsarasaritaan da. Pinapanaw nakmat ni mama. Di na siguro kaya't amangag ko ti pagsaritaan da. Kasaritak tulaan ni Manang Ella. Kalpasan ti panagsarita da. DJ, nalpasan ti panagsasarita da. Katimakdiran da ba't kan mama. Asit kakman ida. Dagyamat ni Manang Ella. Nakadumog lata ang nakatugaw. Mama, nalpas ka din ti saritaan nyo? Oo, iha. Iha? Kaya't ko nga iti mansyon ti pagnadang ita. Ha? At damot ka dito ni Ella? Iso ati kayat ko. Agsublikan iti mansyon. Kwa? Awan, mama. Ngam saan pa nga ita? Kayat ko dito asyenda. Ngam, iha. Mama, di kay agdanag kanyak dito eh. Ngamin, kayat ko dito itaado ti aramida. Na ijay mansyon ti ayan ko. Masiguranak laychay. O sige. Ella, laglagi pam dagiti bilin ko kan ka. Mapanta ka din, madam? O sige. Umunakan iti ayan ti kotse, Bart. Sige, madam. Rina? Talaga ka di adi mo kaya ti sumurot ka na kami. Saanin, mama? Saan na bali?
Taagawid akmat lang ang iti mansyon. Ta syempre, kailiw kayo mat kini papa. Iso adi kay agdanag mama. Alang arod, mapan kamin, iha. Magpupukan ni Manang Ella iti silad na. Apay nga ta. Nakaul-uli makmatan. Kasla din na pa'y kaya't asumbatan dagiti damdamaga kan kwa na. Mapilpilitan nga agsao kan umisam. Agdan sakit di da nagkinaawatan kan ni mama. Inak man laangan ayaban ni Nana Marsing. Kidawak nagsugdipay lang ditoy. May mayat na da ditoy. Tapno adda kasalsarita. Kan tapno doa kami amangan bingay kin ni Manang Ella. Anya tinarami dyo, Anita. Apay nga da pulis, ano pa naging bistega iti asidag ti masako pagkadaga. Ada ka no natay alalaki, Jay. Kat, apay asyak ti pagdamagam, anya ti amok iti dayta. Di kan aglibak. Kinasaritang nitungan. Isok, tinangibaga kanyak iti inaramit na. Wan, impapatay ko day chay alalaki. Gaputa bastos. Anya? Iti anya, gapo? Bastos! Agasam, pinagsasawan na kitin. Iti anya, agapo? Dandanik na padungparan, gaputa nagbuntog da itinuang na. Anya? Pasal salida iti dalan, amo na analipit ti kalsada. Ita, di na kaya ti aglisi? Anya? Pinagsasawan nakpay? Apay, asino kuma ang mga ramid iti kasyay? Salbag ka, Anita. Agar aramid ka iti pakadadadaulak. Nasyak ti adda aramid na. Kasta unay apungtot mo. Idinto tano si Kati agaramid. Stop! Sumardeng ka. Di mo kaya tamang nagtiba ka! Ati Stop ko na pa! Inton maminsan. Di ka nagdardarasodos, Anita. Gaputa mga numairama na iti kinadarasodos mo. Ato hindi naman analami sa buko Diyos Mangrina. Kapuros la unay tiyo. Imay inyag ni igni itay. Agya manak, Nana. Ni Manang Ella? Ay na, nagsapa arimwar. Nagkapi itay sa rimwar adagos. Nagagat at talaga ni Manang Ella, Nana Marsing. Awan ti makunakkan ko na. Wan, talaga ang nagagat. Ang muna ter aramid na at trabaho. Dahito tiga po na ang kailalaan launay ni Papa. Katuhan mo't, pudlo day tama Marina. Iso titalken na dito asyenda. Nang runa iti kwarta ang mapastret ditoy. Nana Marsing, talaga ka di nga awan pamilya ni Manang Ella? Awan mo't ti amok. Lamin, idi pa'y laubing apimusay ti dadakkel na. Kat awan mo't ti amok akabagyan na ditoy. Iso di makal nga agmay-maysa. Kasta gayam. Awan ka di ti asawa na? Awan, ma'am. Awan samot ti panggap na makiasawa. Anya? Wan, tataging gaita, awan mo't kaayan-ayat na. Iso nga trabaho para iti bagbagi na laeng. Wan natural akas ka na. Ala, ma'am. Panawon ka pa dito itay nakagluton. Amangan no mabisin ni Ella. Agawid dahi asigurado. Lamin nagkapila itay bigat. Sige na Marsing. Tulungan kayo nga agluto. Balik na mitat at naman ni ilang ay nayat mo, boss. Maragsa ka na ka. Ngam, awan mo't lang ti Serbina. Gaputawan mo't lang ti magganap ko kankwan. Kunak naman kin kaya di haramay sa imon. Tapno at magana mo. Anya? Kita anak. Nalpasan ti kayat ko kanikarissabong. Salmag ka. Di na kipagpadakan ka nga awan amuna. Habay. Nalaing kaya, boss. Nita. Kung nalaing ka, di nasawam ko Manila. Yung maging kita, awan pa lang tinaramidam. Asi ka pa, boss. Sumardan ka man. Di na kipagpadakan ka asaan nagpampanunot. Dahi tala babae ti aday ti panunot mo, salpag ka. Ha? Alagit din.
Mabanta ni Jay Paraiso. Inta kumusta ang tinapasta kay Jay. Sige, boss. Do kasta, pudno tayo nadamag ko igme. Nga adda lalaki ang napapatay. Ano na Marseng? Isang oras nga da nag-imbestiga pulis. Namawan ka nung amin ti nakakita iti pasamak. Kasta ti kunan ni pulo nakabsat tayo napapatay. Ay, kasta. May saka nung bakit ti nakakita? Di na mo amo no asino dagiti kriminal. Asino nga ta abakit? Di da amo no asino? Nagdardaras ka no pimanaw. Hindi naibaga na nga da bangkay iti kasamakan. Ay, anyan. Adda manen napapatay adi daman amon no asino ti akin gapuanan. Gunor na na. Kaya tasawon day ta. Mabaybay-an manen day ta akaso. Takas iti napalpalabas at tawtawan. Andaman kastamot lang na pagteng. Kat awan mo ti amok anasulbar. Nana. Ay, awan igbi. Talagang agturayan ti dakas kang pamutbuteng iti dayto nga ili. Tauray at dati kayat na ti agsaksi akat mabuteng matlaan. Ay, pudlo day tanana. Saan da na kayat ti may raman pa? Isa na say atlatan nga gulimag na. Mama, nagawid ak dito mansyon. Taagdamag ak man kada kayo may papan itinadamag ko a lalaki a napapatay. Iti asidag iti masakupan ni Papa adaga. Anya? Adda ka di amoyo, Mama? No apay nga inaramid dati kasyay iti day a lalaki? Jak amo iha. Kan may sa? Apay asyak ti pagdabagam. Agda nagak namin, Mama. Agapot amangan noong. No anya, iha? Amangan no, dadakas ama pasamak mat kada kayo. Amangan no. No anya la di tanti pampanunutam. Di kagdanag. Awan ti mapasama kada kami at dakas. Da kami pa'y ti kunam. Adda paltok ko. Kanayin ko nga igam ti paltok ko. Iso ano adda agpanggap kanyak iti dakas. Paltoga. Anya? Iso adi kagdanag, iha. Ngagpapan ka ni Papam, gapot asang gaysa kami iti paltog. Nalaing kami apo paltog. Mama. Iso asika, rumbang nga damot paltog mo. Tapno adda pang salaknib mo iti bakim. Saanan akasapulan, Mama? Taawan mo't atrasok iti padak a tao. Diyak kasapulan ti Armas? Anya, kasla ibagbagamutan nga datraso mi iti padami at tao. Ha? Mama, di ikan iti sabali akay papanan tinaybaga. Iha. Saan adakis nga dapaltog yo, Mama? Basta para lang kuma iti nasaya at amutibo. Asaan kat nga iti dakis amutibo, ti kaadda ti paltog. Amumon ti pumaltog, Ami. Kabalamon. Wan mga ansong. Nasaya ta. Kabalamon na sa lakniban ti pagim. Mga ansong. Masapol nga amin tayo. Kat ammo tayo ti pumaltog. Narigatan. Amangan no makasalaw tayo iti mangidadanes kada tayo. No idi. Kat awan kabalan tayo. Ita. Addan pagkari tayo. Kabalan tayo ti lumaban. Pagno day ta, mga ansong. Isungag sanay kalatami. Iti kasta. Ad-adda lumaing ka pumaltog. Enak man pa'y iti grocery. Kumatang ak iti masapsapul mi para iti kusina. Kulpiklangan. Iti kasta, saan ako nagsubli-subli dito kabisera. Tibag ko! Ay, tibag ko! Kamapit nyo! Please! Kamapit mo tayo kayo nagtatakaw! Hintahay na tibag ko! Kasta ka di. Umay nakisukunin, Rodrigo. Awan apulos kwartang anak na. Mala, orayan nagtumayak. Awanin timot ko ang kwarta, Rodrigo. Indaray nagtaprakaw tibag ko. Ala, orayan nagtumayak, Carlota. Sabihin tayan mo. Ibagam, tamapanag dita, itamot laeng. Awanin ti kwarta nga imot ko, Rodrigo. Nagdakrat pa'y agatag dayjay. Igulpik ko ma iti kasapulan tayo. Mala, saan na balen? Tinapatag,
Jay kwarta laeng tinalada. Kat saan da ka dinangran? Rodrigo. Kan impolong mo matan iti pulis. Kat barang ipamuspusan dati pan nakatiliw da kita ngagtatakaw. Wenno man nipto. Rodrigo. Ala, mapantan Carlota. Pumanautan dito'y pulisya. Agawin tam. Mabasam ka dito ito'y apagiwarna ka nita. Awan asam ko nga agbasbasa ng rona no pagiwarnak. Ay, manuti man nito di kabesera. Ganti kadaksan. Ada pa natiliw dang aglaklako iti marijuana. Ganti madi. Teenager pa lang. Kat, anya ko ba? Lumabalin. Saan kayo maglako dito San Isidro iti marijuana? Tutala dumatiso kayo iti sapsapali pa nga ili. Wano lugar. Isuwati kayo aglakon dito San Isidro. Apay, malapdak nga rod no kaya't damot ti gumatang. Siyak manon tinakitam, idinto taddi mo makita ti aramid mo. Pinalukatam ti sugalan, dagiti kabaret, kandad tumapay apagliksabam iti kwarta. Sa ita paritan na kiti pagkwarta? Kaputa pa kay sag makak ter aramidam. Kat dagiti aramid mo, saan mo kadi apakaisag makan? Aminin nga amom apakaliksabam iti kwarta kat inaramid mo. Agraman pa nagpukan iti kayo kat impalubos mo? Sumardan ka. Kaslawan ang timpaga. Tirigat na ngamin kat ka. Naglaing ka amang dilaw iti aramid ko. Idinto ta di mo kitaon ti aramid mo no napintas matlaang wano saan. Dakkel manen ti kwarta na yawat ko kada kayo. Naragsak kayo matngatan. Wan tiyako. Dakkel tinayawat mo manon. Agyaman na kiti bingay kong entad mo, madam. Kinunakmat, basta na saya ati trabaho at dalat kabingay mo. Mayat ti kastoy at trabaho, madam. Naglaka. Ngamnas kan nga ganad ka, Tiago. Tatno bilang matiliw ka. Di iraman. Di mo ibagbaga siya tibos mo. Taiti ka nito nga ibagamday ta kadagiti pulis. May salang ti mapasamak. Nga, madam. Tangdanak ti may sa kadagiti pulis amang pataykan ka. Anya? Laglagi pumday ta, Tiago. Mayat ti kastoy na trabaho. Yagoray ti si Totak. Saan nga mo ni Madam Anita akuskosita? Iso nga adayo, adak-dakkel matlaeng ti bursak. Ngam ti itod ko kenkwana. At tapapai alumabas dito yan ko. Kaslabak na nga. Agsagana at taitaray ko tibag na. Abdaitan, asidagan, orayag amakabatog iti ayan ko. Abdaitan, itan! Pagtagag pa nito kay! Palpaltungan na! Pagtaga, si Jeffrey Sindo ti pagpalawag mo. Saan? Awan pasok ko! Nagawang kitin. Adapay gayang paltong mo. Kamang kakaditigang. Asino ti boss mo? Nagpuno ka? Awan, boss ko. Awan. Kamang kakadi. Rebelde. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.